današnje sile mraka pokušavaju da zavade narode, koristeći najmoćnije oružje, nacionalizam. Njihova parola glasi: zavadi, pa vladaj. Kapitalisti i buržuazija pokušavaju na razne načine da izazovu i podstaknu mržnju među narodima siromašnog sveta, kako bi novčano profitirali preko prolivene krvi nevinih ljudi. Parola kapitalizma glasi: novac, roba, novac. Kapitalistima nije važno da li neko pati ili je možda gladan. Kapitalizam ima samo lukavu želju za novcem. Pa su kapitalisti i buržuazija spremni da do novca dođu preko potoka krvi, iskorišćavajući narodne mase za bratski ubilački rat i sukobe u svetu. Najveće oružje kapitalizma je nacionalizam, koji razdvaja ljude i širi mržnju među narodima planete. Kapitalizam kao sistem je truo, stoga buržuazija tajno sprovodi eksploataciju žena u vidu prostitucije. Za legalizaciju ove prakse zalaže se velika elita, dok manji slojevi žive u bedi i siromaštvu, dok se krupna buržuazija bogati na račun drugih. Krupnu buržuaziju štiti policija i vojska kapitalističkog sistema. Radnička klasa nastavlja svoju borbu protiv tiranije krupne buržuazije i protiv nepravde i nejednakosti. Bez obzira na to koliko buržuazija pokušava da slomi redove radničke klase i gazi njenu kičmu, ona neće uspeti da slomi njen duh. Stoga će se radnička klasa uzdići i uhvatiti buržujskog kapitalističkog tiranina za vrat, lomiti lance i okove ugnjetača. Moć radničke klase nije samo dobro organizovanje, već i u jedinstvu. Borba za socijalizam tek počinje. Podvizi naših predaka neće biti zaboravljeni. Pod vodstvom komunista, borba za socijalizam je tek počela. Proleteri svih zemalja, ujedinite se.